namukela kambe ka Master Xitsonga Analyst channel. Yeah, of course I'm tata khalola Mr. Post usingove imdeni loko hetelela la ya vula leti mhaka ta Mthimbani and his beef. Yeah, so ka siku namuntlha of course ra 21 ta July, as you can see ni fika ni scroll ka account ya Usingove Mr. Post. Mina fika ni scroll ni fana kuma ku Usingove yi fika yi tsala this post. So previous mi nga ma hleketa a hi fika hi endla a video like hi endla a narration on his video la ri karhi tirha ku December i video la mi nga se yi vona and then kha ni vekele a link on top comment. So however swi tikomba ku se we have a hint ku swi kha swi ya kwini, to be honest. Because loko ho va hi narrate kahle hi tera ku narrate namuntlha vhele this image yi vula swo tala. So loko hi n'wi languta Mr. Post, as you can see la i yima ku endla so mavoko to vo Batista, so ni ta vekela Batista on the side. So sweswo swi kombisa power na ku titwa matimba leswi Mr. Post a nga yimisa swona la like titwa matimba ku ya I'm a champion, I'm going to be a champion. Leswi a nga yimisa swo Usingove la. Even then loko hi languta le henhla le a swi no fika tsala ku December, a tsala December a veka na leswa straw or true, I think it's straw ne xa straw. Swo kombisa ku hi ndlela yin'wana Usingove is trying to say ku hi December i ya ku tluleni or i ya ku hluleni because i titwa matimba. Hambileswi ku hisa hi tira vu artist ku nga ta va ku ri yena versus Ben Mayengani, Dr. Joy Shirimani and Severa Prince Rangani. So hi yona translation ya kona leswi Mr. Post a nga swi tsala la. Yeah, so ngo ha swi vona ku ra karhi ri ya kona ku kombisa ku Mr. Post i loko kombiseni u ta hlula hi December. So timhaka ta beef ka ha ri speculation, we are not sure if he's going to beef. So of course hi ya ka Mthimbani. Yeah, so ku na beef ya Mthimbani leyi nga ku teni ta hi kha hi vekela a video clip ni tlhela ni zama ku ni narrate nyana ku ndleka hina. So ku ta beef leyi vitaniwaku mafurha ya gezi featuring Volcano, as you can see there. Yi ta yisukini swinene. Mthimbani is back on beef. As you can see na art se yi humisiwini la ya le mafurha ya gezi. So no hlamala ku why manager phela ni nga ri ku posteni ka swilo leswiwa kumbe yo ka yi nga ra awe ku ri similar ri tlanga ku ra ringtone ra Mr. Post ra gaza e beef na hayi a ri hedze hi nga tivi. So yes, ta khe tlanga this short clip and then tlhe narrator of course. Ejasiponga itleng tsonga rap na hanya chova kun face ka next because ni king na xiteka nxowe xa ntima xa Mthimbele xa soli ya white ni nga xava ka Shoprite for ku chela toilet. I'll celebrate all the time or not the gig because so twangali into ya DJ Mfundisi Tavern MMP Bekara we washetela my rich so we scream at the best bag under the sun sungoma so we so bora loko kufika bantwana ntima volume na kunyuma SMS at 350. Hey, kundleka hina. So beef leyi guys ya ka Xiphola mani landzeleli rap mara ku va ni yingisele kan'we this clip ni nghena ka Facebook ni langutana swo loko beef leyi ya ka Xiphola hi ndlela ya yini. So Xiphola na DJ Mfundisi va wela ka Masingi music production, leswi ni fike mi swi twisisa sweswo hinkwavo under management ya Masingi music production hinkwavo. So loko DJ Mfundisi a fika aka his house leyi ku hi Mthimbani a twa ku ingaku yela na tavern. So Xiphola a twa ku i ta tshama another gigs hiku obviously loko ri yindlu ya DJ Mfundisi yi ndlena ku i tavern swo a ta tshama kha kuma ti-gigs because va wela ka production yin'we. Ma yi twisa most that line, I think it's very very clear to bonus on that line. Hinkwavo va wela ka Masingi music production. A se yi suke kusuka ma swi twa ku decide this strong beef dunghozi swinene. So yi ta yi suke kusuka of course ta hetela ya outro ya Mthimbani again, why not. Loko ra mungeza subscribe a ni ta kombela mi teka subscribe. Ejasiponga itleng tsonga rap na hanya chova kun face ka next because ni king na xiteka nxowe xa ntima xa Mthimbele xa soli ya white ni nga xava ka Shoprite for ku chela toilet. I'll celebrate all the time or not the gig because so twangali into ya DJ Mfundisi Tavern MMP Bekara we washetela my rich so we scream at the best bag under the sun sungoma so we so bora loko kufika bantwana ntima volume na kunyuma SMS at 350.